Assalamu alaikum. Sizler menen Жетинур YouTube kanalı kayradan. Bugün bazar, sekşembi, Алабука автоунаа базарында турабыз. Birinci elimde özgöçe maçtadan başlaylı. Lada Oka. Oka. Abiyom 0.68 deydi. 0.7 iken. Примерно. 3 eşik. Sol rol. Tikodan da gaz çetiken. Mekanika. Передний привод aldı tartatken. Bu salonu. Baştan özgürlükleri göken, ruşkası da şununla eken. 80 devatır. Motorun ko'rsatib qo'yasiz aka? Motoru 2 portion ekan. Nagi. Karbüratör ha? Nagi 2 switch turadi, 2 portion. Zapaskası aldığında ekan. Двухцилиндровый, aldı tartat granatı menen. Dinamda ne problemi yok ekan. Jiguli'ninki tüşöre degen ha? Dinamda problemi yok da. Karbüratörde de Jiguli'ninki tüşöre başında ya başka şey olur bunu. Çıkıyordu. Tüşö ha? Karbüratör da tüşötken. Balon 12 ha? Tikon'u tüşöre. 13 mi? 12 da. Bazı 80 bin kemi var iken. Telefon numarası aytkan aka. 0705 89 89 28 42. 28 42. Bunda bagajı da var iken. Жетинур. Lada Oka. Keyinki maşina Mercedes Benz 1993 yılı çıkarılgan. Abiyom 203 eken. Kırgızstan nomerde. Yeshka. Titan diskalarda. Sırt havalı. Kırgızstan nomerde. Mekanika. Probegi qancha? Probegi 405 bin. 405 bin probeg. Neke salonu. Lük işteymi? Lük işteydi ekan. Telefon numaramiz. 0709 36 79 08. Abiyom 203. Rasxod qancha? 10-12. Rasxod 10-12. Жетинур YouTube kanalı. Bir kızıkanlar, şundan beri geçenseniz bulup. Bağısı kanca da taza ki? 120. 120 bin kemi var eken lan kullanlar. Vaz 2106. Yılı 2004. Motor 06. Titan diskalarda. 3'ten çıgalı eken Rossiyski nomer. Yılı 2004. Mekanika. 5 коробка. На салону. Bağısı kança? Bazı 110 bin kemi var. Telefon numer 0507 917 517 717 eken ayağı. Şu numaraya çalıp balansanızlar bulur. Baz 2106 Titan diskalarda özgüçe diskalar eken. Keyinki maşina Daihatsu Kuore degen. Daihatsu Kuore eken. Kuore. Kırgızstan nomerde. Abiyomu 1. Prostoy diskalarda. Balondori жақсы, bari zimni okşayt. Salonu airbag var eken.
Жылы қанша дедіңіз? 2003. 2003. Бағасы? 130 деп атасы сөйлеші. 130 кеми бар екен сөйлешеміз дейді. Телефон номеріңіз? 54 менен 0554 81 81 70 20. 70 20. Daihatsu малолитражка. ВАЗ 2107 2011 жылы шығарылған инжектор екен. Транзит номерде учеттан шыққан. Түсі ақ, простой дискаларда. Ақшасы 130 000 кеми бар дейді. Телефон номерін айтып қойсыз бе? 504 менен 0504 29 11 18. 2011 жылы шығарылған екен. Ақырғы выпускаларынан 130 000 кеми бар. Deo Tico 1995 жылы шығарылған екен. Простой дискаларда. Объем 08, Ең өзгөчө жері бұл автомат екен. 95 жылы шығарылған Tico. Ақшасы қанша? 60 000 кәмі бар дейді. Телефон номеріңіз? 703 0703 73 73 43 43 47. 47. 60 000 кеми бар. Deo Tico. ВАЗ 2106 Қырғызстан номерде. Өзгөчө ақ титан дискаларда. 2004 жылы шығарылған. Объемы моторы 011 мотор екен. Бағасы 100 000 кеми бар дейді. 011 экономичный мотор екен. Коробка 5 коробка екен. Арзан. Базар башкаларга караганда арзан базардан. Титан дискаларда көрүнүшү, сыртыдагы, ичидагы өтө жакшы. 100 000 кеми бар. Мынакей 5 коробка екен. Салону. Салондагы жакшы. 011 мотор. Телефон номериңиз эке? 0777 1097 97. Кызыккандар ушул номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. 100 000 кеми бар. 011 мотор екен өзгөчөлүгү. ВАЗ 2107 Кыргызстан номерде. Титан дискаларда. Балондору жакшы. 2003 жылы чыгарылган экен. Булар карбюратор болуш керек. 5 коробка екен. Салону. Сыртын айланып көрсөтөйүн. Кыргызстан номерде мына парковка бар экен аркасында. Телефон номерiniz қанша? Бағасы қанша бұның? 100 кәмі бар. Карбюратор, а? Карбюратор. 0774 704 менен 31 94 96 100 000 кеми бар. Кызыккандар ушул номерге чалсаңыздар болот. Арзаныраак берирем дейт. Чалып көрүңүздөр. Кийинки машина ВАЗ 2107 транзит номерде учеттан чыккан. Простой дискаларда. Инжектор екен. Жылы канча? Несі жоқ екен бұл жерде. Тартып көрейін. Инжектор 07. 5 коробка екен. Бұл 07 кімден екен? Бағасы қаншада атады? Есі жоқ екен. Есін таппадық. ВАЗ 2106
1998-жылы чыгарылган. Простой дискаларда түсү ак. Багачы менен экен. Салондарын көрсөтөйүн. 80 000 кеми бар дейт. Жети Нур деген канал. Телефон номериңерди айтып коюң. 0553 99 2004. Коробка канчталык? 4 коробка. Моторчу? 06 мотор. 80 000, 1998-жылы чыгарылган. Пышык болот, булар 99га чейин. Кызыккандар чалып байлансаңыздар болот. Volkswagen Golf 95 дедиңиз, 1995-жылы чыгарылган. Простой дискаларда баллондор өтө жакшы, жаңы экен. Серебристый цвет. Универсал. Объем 1.8. Моно аке? Моно, Моно фреск. Салондору, механика. Жети Нур. YouTube'ga giriyorsun mu? Şuna özünden mayda böyle Жети Нур? Yok Allah'a sen tepki değil mi? Telefon номеріңіз aka? 555 0555 94 94 95 44. Бағасы қанша дадыңыз? 220 da. 220 кемі бар. Өте жақсы екен. Сырты дағы, içi дағы. Golf Universal 1.8. Бұл дағы Volkswagen Golf Universal. Golf 3 Universal. 98 dediniz mi? 97 1.8. Salonu göstereyim. Salonu жақсы. Mekanika. Ақшасы қанша дадыңыз aka? 250. 250 кеми бар. Қырғызстан номерде. Титан дискаларды екен барлығы. Телефон номеріңіз? 552 0552 90 90 09 09 04. Жети Нур getiriyoruz. Қызыққандар ошол номерге чалып, сүйлөшүп байлансаңыздар болот. Mercedes Benz Ешка 230, объем 2.3. Кыргызстан номерде. Срочно сатам, срочно кетем дейт. İçi start stop eкен. 5 ключевой доступ. Механика, Mekanika. Механика. Салондор өтө таза, жакшы салынган. Милюк иштейби? Механика 2.3. Срочно да сатар. Акчасы канча дедиңиз? 200 000 сүйлөшөбүз, кеми бар дейт. Телефон номериңиз? 0500 00 00 4109. 4109. 200 000 кеми бар. Кызыккандар чалып сүйлөсөңдөр болот.